Letak break even dalam trading. Bila dan cara yang betul. Ramai trader suka satu tabiat ni. Baru trade jalan sikit terus pindah stop loss ke break even. Nampak selamat tapi sebenarnya tak semestinya betul guys. Break even maksud dia kita pindahkan stop loss ke harga entry supaya kalau market patah balik kita keluar tanpa rugi. Masalahnya kalau terlalu awal letak break even, market boleh buat retracement kecil, sentuh stop loss kita, lepas tu sambung balik naik atau turun ikut arah asal. Akhirnya trade kena tendang keluar awal. Jadi bila masa sesuai guys, biasanya tunggu market dah bergerak dengan jelas ke arah trade kita. Contohnya selepas capai target pertama, pecahkan resistance atau support penting atau dah bagi struktur pergerakan yang lebih kuat. Break even bukan tujuan utama. Tujuan utama ialah urus risiko sambil beri ruang pada trade untuk bernafas. Sebab dalam trading bukan sekadar elak rugi, tapi juga jangan bunuh peluang profit terlalu awal.